خب درود هموطنای عزیز، بینندگان، دوستانی که ابونه کانال ما هستین، دستگیری میکنین. از یک و یک شما تشکر و مینندور هستم و پدیلید میکنین زیر نوارها فکر و نظرهای خودتون می نویسین و برآمدن ما هم در گفتن ما یا فکر نظر شما را خوندن نگاه کردن، یعنی از سالهای پیش فرق کننده هستین. امروز در مسئله ها بیشتر بگیم که نظرهای خودتون می نویسید. هست هم بعضی گفتی همون گپا پیشوا پرستا مثال گپای چی می نویسن، یعنی مسئله دیگر چیز هست، در دیگر مسئله می نویسن. خلاص شکرانه کنین که تاجیکستان تنج است، نه جنگ است نه جنجال، اما موینی بگیم که اوریون بانک گم شده است. یعنی در روز روشن بگاه از کوچه است پیش خانهش نامعلوم ماشین بار میکنه و میگیره میروه. و پیشتر از این یک رئیس بانک بود، خطا نکنم عینی بود، از پنجکند بود خطا نکنم. او را هم خیلی را بردن، بعد از 4 روز از بین کوهزارو مرده یافتن. اما خلاص البته است. یه مقصد چی هست همین را دزدیدن؟ این را البته ما تو گارانتی میتیم یا نمیدونیم. هر یک انسانی عقل سالم داره میدونه. یک آدم عادی من تو بر این انسان ها مثال این را نمیدزدن. من فکر نکنم که این مشکلی با مردم داشت. یگون مشکلی نداشت. یک انسانی که در نمیلیسه در کار میکنه که با مردم یگون پرابلم داشته باشه، یگون چی ده؟ یک بانک در کار میکنه مبین است. من گفته های خبرها اگر نظر کنیم، یعنی امون تمام کارباری بگیم خسر بچه رحمانوف در بانک ها، یعنی حساب کتاب همشه همی میکنه. یعنی از نگاه من ربودن ای یک سبب داره، یک چقدر مبلغه و غیر چیزها را سپیسد میکنن در نام همی. اینو فقط مرده را تهمت میکنن که زنده را تهمت کردن نمیتونن. اما آدم که مرد بعد در مرده تهمت کردن سر میکنه. من باوری دارم حال این یعنی خبرها بعد از این میبرویه، یعنی اون چیزی که منم خیلی بگیم که گفتی روزها که предполагаю برای ربودن پول ها، شستشو کردن پول ها، افشار کردن، ولی میگه که این قطعی همو بگیم که همو سوچسنیکاش، یعنی یک جایه همی کار را کردگی انسان ها قطعی گرختگی نای تاجیکستان، یعنی که نیستن. در اون مرده هم سوال داده بودیم، یعنی پیشتر هم ببینیم یک رکتر است، معلم است، دانشگاه را بسته در دریا پرتافتن. یعنی که اگر ما نگاه کنیم سوال پیدا شود، اگر نگاه کنیم داخل دوشنبه یک ماشین اگر یک پلسه کشیدگی رحمانوف اگرم تک بجقه یقرکک بالانش بجقه او را او کامراها صورت میگیره، با سر او را جریمه میاره. اما اون موین بانک هم رئیس بانک هم زندگی میکردگی جوش از خونه فیرات کرده گرفته بردن. همه جا کامرا بود، همه جا دا کامرا ایستادگی است. و امروز هم اگر ما نظر کنیم نگاه کنیم، یعنی در کامراها هم آمدگی است و همه جا هم کامرا داره و از داخل هم قدر کامرا، اینم قدر بگیم اول پیش گاو گم میشید، گوسفند گم میشید، نه بگیم آدمو میکفتن. در دوره رحمانوف حکمداری شد ببینین آدم گم شده ایستادن، گاو گوسفند وابشه گم نمیشه و آدم گم شده ایستادن. و بگیم که هم قدر کامرا ایستادگی میگیرن میرون. سوال با امنیت جمهوری تاجیکستان، سوال با همون رقاص هایی که میرقصن و دایم میگن شکرانه کنین که تنج است. در کدام دولت تنج شما دیدین که موین یا بانک یا رئیس یا بانک یا معلم دانشگاه
гоҳ аз кӯча қапида бурда дар дурунё симпеч карда партофта бошанд ё ки мурдаш байни кӯҳҳо ёфта бошанд ё ки имрӯза чизе кишида истодааст аслан бигем ки ҳоли номаълум нопадид ҳоли придумат карда истоданд чӣ бизанем дар калаи рабудани пулҳо бизанем яъне ки и грех гуфта бизанем дар делаш ё ки мурд гуфта мурдаша биёвем ё ягон чизи секрете ки ин медонист ва ира бурда дабиват карда истодан ҳамун секрета бигиранд ягон чиза чӣ сабаб мешавад ки як инсона мегиранд медизданд мегиранд мераванд дар рӯзи рӯшан дар камеро ҳам аст дар ҳамаи ҷо ҳаст савол кани тинҷӣ кани оромӣ чандин рӯз мешавад аз пойтахт медизданд инсона аз пойтахт кани тинҷитон кани оромӣ аз кадом тинҷӣ шумо ҳарф мезанед аз кадом оромӣ шумо ҳарф мезанед мегӯед кадом тинҷӣ кадом истиқлолият кадом тинҷӣ овардааст раҳмонов ки дар ҳолате ки муовини як банк аз кӯча гум мешавад раиси як банк гум мешавад донишгоҳ як муаллимаш гум мешавад симпечкаги айдарин дайро меованаш не ки язнаи раҳмонова хичон киштану дар 3 соат пайдош карданд ки киштагиша ва пистолета ва уро ҳам дайроб кардан ёфтан омадан не ки Шобуддин Бадалов барои Раҳмонов як гап гуфтанаш як бечора як инсони ман амуро бовар кунед медидам ягон шӯхӣ мекардам механдид ку ман дилам месӯхт хаб мекардам шӯхӣ намекардам ки сахттар биханда ам одам выдерживать намекуна ӯ бечора ҳила ҳаракат дошт барои як Раҳмонова карикатура кардан аз Москва диздидан бурданаш аз Россия диздидан бурдан ҳазорҳо ҷавонҳоро ай Россия диздем бурдем иззат ҳамонам диздем бурдем ҳамаро диздидем бурдем қудрат кардем ёфтем дар Россия будаги инсона ёфтем амо дар таи фуктон ям ранги телевизори бобои ман шида истодааст бобое ки дар қишлоқ як бобой телевизор мехара меёра ва мешина ки дар пишти хонаш хари нағз доштааст гирго мехӯранд ҳамааш ба телевизор мешавад саҳар мехезад ки хара хӯрдааст гирго ва кувалда мегира медроя мегавна то бара Москвара гуфтӣ Ташкента гуфтӣ ӯ вақт душанбе Сталинобод будааст Сталинобода гуфтӣ як даҳан гуфта натонистӣ ки ам пишти хонаи мада харма гирго хӯрдан ҳамаи дунёро гуфтӣ ам пишти хона ма нагуфтӣ гуфта зада телевизора майда карда будааст ҳозир акӯ ҳамон шида истодааст да ай Москва диздиден ай Европа диздиден ай Қазоқистон диздиден ай Қирғизистон диздиден ҳама одаморо ёфтен о паданалад нам тай фуктун дагира намедонед шумо надиден амура чӣ шида истодааст уқа камерара барои ҳимояи танҳо Раҳмонов задагин авлоди Раҳмонов рӯзи дуроз дод войтон дар осмона мо давлати ҷавонем шукрона кунен ина нав тинҷӣ шида истодааст ина шукрона кунен мо давлати ҷавонем халқаку свет дода наметонем мегем мо давлати ҷавонем ол қудрата надорем неки мо метонем набираи Раҳмоновда тамоми шароита организовать кунем дар миллион доллар халқа ови гарм дода наметонем вақти гап занем ки хонаҳо хунукай гудако туберкулез шидан хунук задан ин мардум ояндааш сӯхт и гудако ҳама ё калон шаванд чӣ мешаванд ояндаашон инсон битер ови гарм отоплениёро рост кунед меброед гирьяву нолара мекунед ки мо ҳоли давлати ҷавонем навина 30 солак шидааст ҳоли мо қудрат надорем неки мо метонем ба Раҳмонова дар 92 миллион доллар самолёт бихарем мо метонем озодара тамоми кортежа обеспечивать кунем мо метонем тамоми Рустама кортежи зиндагиша ӯ қаср ӯ дачаву оддихоша обеспечивать кунем мо то Дубая хонаҳошонро обеспечивать кунем ба пули Тоҷикистон мо дорем ин пула як авлод обеспечивать карданда не ки халқ омаданда
ازورو را کشیده گریه میکنه که ما نداریم قدرت، ما نداریم توانایی. یک دخالت بر رحمانوف کنه دارین توانایی. یک کس رحمانوف گنده کنه او خواهین ملت تمام امنیت از پشتی او میخیزین میرین کفتکو برای قتل کشتورش. یکی شهروند یودی ده چی شوه امنیت نیست، مورد امنیت. پس ما دولتی جوان بدهیم. ما خیلی بگه قدرت نداریم، خیلی ما خیلی تکنولوژی نداریم که دزد بیاویم. پس چرا شما اجازت میتین برای رحمانوف که سمالیات بخره در 92 میلیون دلار سالانه، صدها چند صد هزارها دلار ابسلوژونی و سمالیات. چرا ما ایرا داریم این قدرت؟ چی با ما قدرت داریم ماشینای نبیره رحمانوف ببین، چی با ما قدرت داریم که او قدر ماشین بخریم بتیمش با پول بودجه و از پول دولت. او قدر تاجیکستان بایگری داشت از فروختیان، همه را گرفتیان. او را رفته در دبی کار کردگی نیست نبیره رحمانوف، در روسیه اومده مردی کاری کرده کار کردگی نیست. او را او هم پول وطن های داشت است که وطن داشت است که او کارتژ ببین، او بنتلی را ببین، نه کم از 150,000 دلار است نرخش. او کارتژ ببین دوره که تاجیکستان چی به تاجیکستان برای ابسلوژونی اولاد رحمانوف دوره، نه که یک کمپیر نان نداره. ولی ببرویم پرسین ایده چانسم ده خرید کردی بگو مردم سوال بتین رادیوی آزادی که کدومی هستید بگو همین ایده چانسم ده خرید کردی بگو پرس 500 سم 400 سم 700 سم 1000 سم ده خرید کردن مردم. یا خیلیش 200 300 سم ده خرید کردن. ندارن دیگه شرایط. برای چی؟ برای که ای رحمانوف ایست نبرومده ایستوده است. بیاین خبا یک کوشش کنیم که با رستم های سمالیات بخریم، با سومون های تایدگه با آنها نبیرش های تایدگه بخریم. با خدا قسم است که ملت شما از پیشکی رحمانوف ده آبروتون پستای درم پیش اویله از پیشک ده گوسفندی رحمانوف سوید داره و چای شما سوید نداره از میستون میدونی نمیره. سگ رحمانوف در امو هلچش سوید داره سگ. پس شما بدونید که اوچای ما و شما از گوسفند یا از سگ رحمانوف دکو قدرش پسته که بسویتی داشته. من نمیدونم شما ما گفته ایستادم وقتی من بگم من خواهینم مرا جستجو میکنن در اینترپول و در تمام دنیا میتن. وقتی من کمبودی را بگم انه که کمبودی کردگی را نه. امروز یک چیزی دیگه خوندم یک زنک 800,000 سومونیه مردم کیدت کرده است قپیدیان. خب ملادیس امنیتی زور نه که 30 سال شید رحمانوف مردم کیدت کرده ایستوده است. 30 سال شید در یگان قانون نوشتگی نیست رحمانوف 30 سال قطعی اولادش بخره بدزده. یگان جدا نوشتگی نیست. چه ایره نمیقپین شما؟ برای چی نمیقپینش؟ در وقتش بابای ما رئیس کلخوز بودن ده خیلی چمنه کدام همو رسپریلیت میکردگی از همو تراکترهای بازش رسپریلیت میکردگی اینسون اما کی ماده که بچه رئیس ده ای که نو کار سر کردگی به تراکتر نوشته است. تراکتر کهنه ده کار نکنه بچه رئیس تراکتر نو ده کار کنه. حالی که تراکتر ای کلخوز است شخصی نیست. پروستا ای های کنه همو را تو ستالین اونا تو نو برا کاغذ بردین داده برای که قلق بدم خیلی نیست.
на тонобара то Сталинаку қоғаз навиштен ки раиси Астана ба бачаша трактори нав додааст. бурден охир судш карден ки гӯё ки додааст. танговзугаске ба худо ку ина ҳол аҳволтон. дымаш абед накарда давиден қоғаз навиштен ки то ки бара раиси Астанара суд кунад. ҳам хел бад каде намекора дар ҳаққаш. ҳама одамое ки ҳамоне ки яташ дар ҳам Франсия ҳамо дар охранаи президент кор мекард рӯ парӯи мо омад. яташ бобои ҳамо буд. اون همون صغیره در خونه ما در کلان شدگی قریب قطعی هم حکیم جورا بود هر روز می اومد. هم حکیم ایدکیم قطعی جورا بود هر روز خونه ده بود هر روز خیلمای بینیش کشال شدگی هر روز می اومد تا که اگان چه همونجا بخره. بابای اونمو ارزه نوشتگی که بابا چشا ترکتری نو داد افته کل ترکتر کو دخالت نداره یگان شخصی نیست کلخوزیه پروست سهر میروه ای میکنه با گراج دمی مونه بگه میویه خونه پیوده حق پیش خونه اومدن نداره و ترکتر قطعی ای گراج میروه با میره با در گراج میمونش ساعتی کوری هم 8 ساعت کار میکنه در گراج میمونه میه توی نه درجه را که شما نویسنده بدین عرض کننده و شکایت کننده بدین یک گروه تو نون نخورده پولتون گرفتین با پیش ستالین رفتین که این کارا کردگی نمیکنین این ایده که بخیزین یا دوخ ندارین ایده میدونستین که ها بابای من چی تو نمیگفت این ای خیلی ملت شما خفه نشین ده توا ملتی هستین که نمیدونم ما بازن اولاد نگه کدام استم ای میگم قندوش بزنه همین یک دیگریتون که قندوتون بزنه حالی اما یک چیز در اینترس داره اما چی میکنم ده میگم که همین دولت بده استودگیتون ده شکر نکنه ایتری ملت در روی دنیا نیست که دولت چیده استوده باشه حالی هم شاید قپیدن پوتینایی نمیدونم یا اینترس خید یگان چی است که همین بیست همین دولت چیده گفته همینجا چی گپی هست که حالی هم شما همون دولت چیده استودگی این امومالی سامالیات خریده 92 میلیون دلار که بنویسین یگان جدا که ببروین گپ زنین عرض کنین امومالی سامالیات این اوقات کتایسا کنه فرزند شما در روسیه میمبره مچید با مچید پول میطلبن که تو که فرزند شما را مردش وطن روی کنه چند تا مرده در مرگ در همجا گور شدن رفته سوزوندن رفت امومالی کتایسه کنه باید ما چیز بگیریم که در خدمت ملت باشه نه اینکه در خدمت یک دلبایو در خدمت کنچنی باشه میدونی نمیره تو بگیرین مرحمت کنین که بنویسین ما امومالی کیف کنه برای مرده فرزندای شما پول جمع کنه مچید با مچید بطلبن خیریت همین مسلمانی هم هست گفته یک خیلی وقت من هم خیلی نگاه کدام استم که میگم خیریت هم مسلمانی هم هست ده اگر همه مسلمان نمیبودیم همین بچه بهانه پول جمع میکردیم حاضر هم نغزه که نام خدا و رسول و پیغمبر صدقه و خیر در همین اسلام اکا آمدگی از ده خیر که صدقه که هم شاید گشنه باشه بتیش همین چیز هم منتالیتت مسلمانی همین کم ترک اگر همین نمیبود چیکو میکردین ما حیرانم در خریستیانی نیست ایسوس خریستوس ده که جمعش کنین خواست به خاطر خدا و خدا را راضی کنین سوم جمع کنین مرده یک کسا بگیرین برین یا یک کس گشنه نانش بتین در دین در خریست در بیبلیا نیستی خیلی اگر هم مسلمانی نمیبود چی میکردین ما همین ده حیرانم چه خیلی پول جمع میکردین چه خیلی مردم هم میبردین مردوشه
ба худо бира дар пеши бозорҳо подземниҳо ва гайра ҷойҳо даку кампирои очои мо ута тоҷико кампиро талбидестанд як гурӯҳ пидр меброя мега ки хай мо ҳам дар пеши дигарҳо бояд фахр кунем ки президенти мо самолёти шахсӣ хича дошта боша найда сувор шава президентат шахсиш кунам битам сувор шава бигарда ҳақ надорад дар ҳолате ки як кампир металба ҳақ надорад дар ҳолате ки унав свет надора миллат ӯ ҳақ надора итари кайф карданда дар ҳолати халқ ови гарм надора ӯи ҳақqa надора ҳечи 0-0 алиш кардан дар кора полни рост не ки дар чанги ма агар ки заден بدونید که باور کنید سخت جواب میتونه سخت یا общежитие زورتون سو میسازم نامجا زندگی میکنید که تو مردن تونه من شما را نمیزنم و گشنه هم نمیمونم اما انسانایی که اوزی کار کردستین که در همون حکومت وزارت و غیره جون تو مردن تونه که کار میکنی شما завтра габету жунутуна метем норматуна метем норма хати зиндагӣ мекунем ай сар то бегара як ас биброя гап зана якам ҳуқуқи башар биброя ва дигараш биброя бага ки и ҳуқуқи башар ай мумкин аст и коро бага ва ман худам қатъи адел нагам мезанам 6-7 сол мешава ки дар ҳуқуқи башара дар дигар ҷойга ҳамаша дида омадистам ҳамаша ва ман қатъио худам дигар хел гап мезанам бача дар киҷо будем 30 сол мегӯм на вақт қирби инсон дар ёдтон зад барои ҳамин ҳамватанои азизам тоҷикистонда зиндагӣ кардан умуман ози хатар дорад воқеан хатар дорад барои чи барое ки одам гум шида истодааст бигем як инсоне ки чоргар як сохтор яъне банк ай хонаш меброя хонаш мебегай дани дар гум мешавад ё ки як раиси банк ай хонаш файрод мекунанд мебаранд мекишанд мепартоянаш ё як муаллим даст пушт бастагӣ дар дуруни овдайро мегиранд мепартоянд ира одами оддӣ намекунанд иҷо ҳозир мафияи рустам мафияи озода мафияи сомон мафияи бигем ки наи хишбрутакаш исмоилҷонош мафияи раҳмонов ино дар конкуренсия ягон иш дар иш подчиняться намекунад ҳар якташ қонун ва конститутсияи худша дорад дар ҳамун дуруношон ҳар якташ ҳоли ман шумо да гуфтам ки раҳмонов бояд яроқ бихара раҳмонов ва путин ҳамун сахт ҷиқидагии ҳамин системада бояд раҳмонов ҳамун чипҳои ҳамун лозимии ҳамун чиёра бигира то ки ба россия рабта россия дар ракета ва дар дигар чиёш истифода бара шумо хандидем ин чиз подтверждат шид ки инами чиз ҳаст ки раҳмонов бояд ҳамин чипа ҳамин чизора бихара ва нав эрону беспилотнику ва гайра чизо оварда о бародари мо эрон бародарҷони мо гуфта қарсак зада истодем омадааст дар уҷа мо беспилотник сохта истодему заводча сохтему ва гайра ё ҳамаш гуфти ҳам гапо фандай ура мондагии сабабаш ба онам боҳонаи наму раҳмонов бояд чипҳои лозимӣ ва гайра чизора аз хориҷ харидорӣ кунад гӯё ки намо иҷа сохта истодем дорем ҳамун чизора бояд харидорӣ кунад ба ин ҳамин сабаб иёра овардан ҳамин чизора бигем ки эрон бародар раҳнамо дӯсти мо форси мо форсзабони мо гуфта хос барои хотири ҳамин чиз бигем ки чизора карда истодан ки то ки раҳмонов бигӯяд ман беспилотник сохта истодам барои мара ҳамун чипҳои ҳамун чизҳои лозимӣ дар кор аст харидорӣ кунад ин чиз тасдиқ шид 100% тасдиқ шидагӣ аст ки бале раҳмонова ҷиқида истодан бояд раҳмонов бигем инами корора бикунад не ки чорни карда истодааст то қадри имкон карда истодааст дар хизмати путин аст харидорӣ карда роҳӣ карда ҳамун чизҳои лозимиро карда истодааст
ну больше талаб карда истодааст он чизе ки Раҳмонов наметавона ира бикунад. Қирғизистон ҳам ин кора кардааст бигем, яъне дар ин кор сар кор доранд харида и доданда. Бояд аз Афғонистон бигем ки ҳамон чизҳои лозимӣ баъзан техникаҳоро бояд бигиранд ба бигем ки ҳамон толибонро признават кардастанд ки шумо зур ин гап нест. Бояд баъзе техникаҳои ҷангиро бигиранд баранд дар бигем ки чиз. Дар бораи бигем ки Евгений Пригожин агар биёем, Евгений Пригожин ҳам ҳамон пештар сар садоҳо кард барои мо яроқ нест ва ғайра чизҳо нест. Ҳама фикр назари хеча гуфта истодааст, не ки манам дар ин бора фикр назар дорам дар Евгений Пригожин. Евгений Пригожин яъне ки бибинед оддитарин чиза бугум барои шумо. Турма қонуни хеча дорад. Турма смотряк дорад, турма боло дорад, бо аз ӯ боло дорад. Бо гуфти ҳамон худошон ки ин хороши люди, очень хороши людиё дорад. Вақти дар ӯ зона мезанӣ, яъне ки кадомит ки бедина ҳастен медонед, на яъне уҷада гуфти ҳамон гапҳо ҳамо Общаго, Калонаҳо, Пачинёни, брат, братан, братва, гуфти ҳамон гапҳо уҷа ҳаст. Ягон туремчике ки ба панияти зиндагӣ мекунад ва зиндон шидагӣ ҳаст, бигем ки дар обши бигем ки дахолат мекунад, ӯ аз пеши худаш хеста ба пропагандаи Евгений Пригожин ҷанг намеравад. ё ки за освобождение ӯ ҷанг намеравад. ӯ панияти худшона доранд ва бигем ки ӯ западло аст баъзи чизҳо беиҷоза. Ӯро иҷозат додан аз ҳамон ҷои лозимӣ ки бояд биред. ин шанс буд ки яъне ки ӯ дар дастошон яроқ ва ғайра чизҳо бошад. Ва дар ин ҷа бигем ки обши як катёли зур шид. Путинам карочи чотка иҷа фаҳмид ки иҷа катёл уҷа бигем ки вазмин шид. Яъне ҳамон инсонҳое ки панияти қатъиян Пачинёниёшон ҳамашон дар дастошон яроқ дорад. Худ Евгений Пригожин, худ без Евгений Пригожин гуфти ҳамон гапҳо алё кора ҳал мекунад. Но ино то ҳамон вақти дар кора ҳамин Евгений қатъи бигем уже чангакда зади тарафам туғ решид ва бигем ки аз ин тараф баъд ӯ ба дасти ҳамин қатъи карочи бояд мегирифтанд ин тараф. Барои ҳамоам дар Пригожин яроқ надоданд. Гуфт ки 70% нехватка у нас. Яроқ надоданд. Ино чӣ қадр мурд ва бигем ки аз баъд аз зиндон инора бигем ки аз зиндон одам гирифтанда манъ карданд. Аммо Вагнера аз зиндон одамгириро манъ карданд. Сабаб чӣ буд? Сабаб аз боло яъне бигем ки аз ҳамон ҷои лозимӣ ки бигем ки Общага фармон шид ки биренамад. Кадоме ки ҳам пачинятсия мекунад дар катёл ку биренамад. Ва ҳамаё биромаданд. Чем дар уҷа шиштанд? Лучше в руках оружия. Тогда мы можем гуфти ҳамон гапҳо гапи худмона гап заданд. ҳозир инҷа бигем ки ҳамин розыгрыша кардана, ҳамин розыгрыша кардана Евгенийра кашидан бироварданд. Якба Евгений ҳозир гуфти ҳамон гапҳо чӣ биромад ин тараф? Яъне Беларусия бировардан, охрана безопасность дод. ин чизе набуд ки бигем ки о Евгений ай пеши худаши Пригожин бигем ки хест рафт бигем ки ма намедонам инаира ин кор мекунам, ура ин кор мекунам, ма мерам иҷара мегирам, уҷара мегирам, хестам. Не, ира ай катёл бировардан. Пригожина ай катёл бировардан. Просто ҳамин қадар чиз буд. О як ҳам хел кипиш мекунӣ ту ҳам иҷара ва та отступат мекунӣ, мутра мегирем ин тараф. Гӯё ки ту уже против ҳукумати Россия гап задагӣ, уже карочи ни ту аз кор буру.
و با همه بگیم این واگنر راست میتن. حاضر از نگاه ما حاضر ماکسیمال نسترات کرده استودن ایورا رازاروجیت کردن ده. اینو در دستشون دستاتش نوزی بگیم که یراق دارن، یعنی پراتیواستایت کرده میتونن. واز یک شانس دارن یا از نگاه ما یک شانس دارن. همون خراش لودی بگیم همون براتوه ها فرمان ابتن پولنی یا طرف اوکراین بگذارن. واگنر پولنی اروژی قطی تکنیک قطی طرف اوکراین بگذاره بزنه ای طرفه دیگر پریگوژین یا طرف مونن. برای چی؟ برای که پریگوژین برآوردن ای درون. پریگوژین موبایل دا زدگی بود. اوجه وکروک پولنی بگیم که لودی از خراش لودی اوجا بدن. ایرا خودی همو بگیم که حکومت هم و خودی هم پریگوژین هم میدونید. چخیل ایجا برآمدنش یه امر محال بود. میدونی نمیره. چوکان زیری چو میگن که چوکان خودش در زیری چو مون. اینا کجده برآوردن در کار بود. و این همجا شایگو کی و نمی پرابلم کرده گرفتن آوردن نامجا گویو که پروتیف شد و گرفتن برآوردن. اینجا یگان چیزی دیگر نیست. این همین سیستم چیزی که شد برای همون پریگوژین ای درونی کاتیول بیرون کردن بود. و حاضر اینا پریگوژین گرفتن کاتیول بیرون یک با در بلاروسیا بگیم که چی او بیجش دودگیان یعنی که همونجا کاروچ میامستا ای تیش نمیشه. ایران که او براد میکنن. جفشا ایران کارش بوچید. ایران او براد میکنن. یک مهلت وقت در کار میشه و او براد میکنن توزا میکنن. ای خودش فن کرده در فند خودش گرفتار شد پریگوژین. اینا فهمید که از من میرم از زندان ده. اگر ایرا اجازت میدادم با زندان دلش آدم بگیره و زندان روسیه ده بگیم که آدم نمونده بود. همه برآمده رفته بود. تا اگر در زندان از همون بگیم که برتنا ادا برید نشوه برای رفتن در جنگ بگیم که او نمیروانه پیش خودشون. او پنیتی خودشون ندارن. اونجا پنیتی گفتنی چیز است. روسیه که یورا در زندان کردگی پوتین ایزا پوتین و خسته میروند جنگ что давай освободим Россию, Конституцию устроим, все, короче, восстановим и обратно нас посадите, هم خلاص. نه او برای نمیروند جنگ ده. او عموما اینجا فقط من هم ماشا نگاه کرده ایستادم و هم نوشتن گرفتم که پریگوژین با پیش گفته در تای نوروز نوشتن گرفتم. یکی چوتکا ясно буде сценарий авалаш, اما پیشی که او سر کرده у нас боеприпасов нету, то умерли, то, اما дайбаться کرد در شایگو, дайбаться کرد در بگیم کی گراسیموف. اینجا شایگو گراسیموف یگان چیز نیست در حالت که پوتین اگر فیست بگه چانقا یراق در کار شما میتنش. چانقا главное командующий پوتین است, شایگو نیست. شایگو مینیستر است, پچینیونی است. یعنی главный командовать میکرده اگه پوتین است در اینجا. او پریتنزیاش پوتین دا باید میکرد در اصل بگیریم. یکی نکرد پوتین دا شایگو دا پریتنز. شایگو خیلی است چی میاد پوتین بگه که نه تا یراق تمام. برای پوتین خودش چیکیسته چوتکا ясно میدونه که первый ошибкой که سر داد در واگنر از زندان آدم گرفتن بود. первый گفتیم گفت ошибкаш بود روسیه را. گفتیم непростительная ошибкой روسیه همی بود که از زندان آدم گرفت. اگر گرد اطرافش نگاه کنین پول نگفتیم گفت موژیکای پنیاتی قطعی زندگی کردگی انسان ها در پیششون بودن, گرد اطرافش بودن و نزدیکای همو گرد اطرافوی نزدیک کماندیرو هم پلیوی کماندیروشون هم و غیرهاش همش اگر نگاه کنی همش بچه‌ای در کاری بودن. ایو پیش همی کارا میکردن
баъзе ҳамон чизоро мегирифтан дар хориҷ истифода мебурдан. Аммо дар дурун ин масса бибинед ҳами зиндон дар рафт гуфт ки карочи мерем ма яроқтон метам тамом пул мул масса очирад истодан барои биромадан аз зиндон очирад истодан ки ҳамон бинависанд номушона бибуранд бираванд ҷангда. Барои чӣ? Барои ки ай хорошие люди гуфтанд ки давай у нас в руках будет оружие, будет власть у нас. Давай, родные, вперед. Поднимай свою жопу, гуфт. Вперед-ка. Ҳамине. Барои ҳамон бигем ки иҷа дидан ки уже одам зиёд шид, яъне аз зиндон зиёд шид одам. Иҷа дидан ки уже яроқ дар дасташон аст. Бибинед фест гуфтан ки я шаҳраку гирифтан. Як милиса, як военный против шумо. Медонед барои чӣ? Барои ки ода похрина ки против мебурояд, ки намебурояд. Мезанан ҳавор мекунанд, мераванд. Аммо иҷа Пригожин бигем ки иҷа маслиҳат кардаги буданд, ҳамин сценарийро сохтанд, оварданд ва Пригожина якова как переговорили и бироварданд. Ай дурун. Тамом. Пригожин ай бозӣ биромад. Бучид. Ма и гапа ба я бародарда ҳамон рӯзе ки предратсия кард дар ҳамон Герасимов, Шойгу, ҳамон гизала ҳамон танқид кардан гирифт. Ма уже гуфтам ки як бародар қатъи шидем, гуфтам ки и бояд ай бозӣ бибирояд, барои ҳама ин кора карда истодааст. Гуфта ай киҷо медонӣ? Ма гуфтам ма чотка уже фаҳмидам. Барои ки бояд агар и дайбатса кунад, бояд Путинда дайбатса кунад. Путина талаб кунад ки бития оружие. Гирди уже полни роз аз ӯ дурун омадаги ҳастанд. Дар дастошон яроқ айвора. Ӯ бо бигем ки болотар бо братано ҳастанд. Агар ҳами як алиё гуфти ҳам гапо фаст биган ку период биган. Кремл решаш қатъи Ленин мевардонанд, чапаш мекунанд. Марда гӯраям хеле буд. Барои ҳама миёра яроқ ҳозирам дастатишна доранд, неки. Ҳозирам дастатишна яроқ доранд. Ҳозир барои Путина, барои ҳукумати Россияра аз Украина дида ҳозир ино угроза шиданда, ҳозир бояд инора чӣ хел разоружит кунад. ҳозир инора пропаганда мекунанд, инора ҷангроӣ мекунанд. Ман гарантитон метавам, агар инора ҷангроӣ кунанд, ино бо бираванд повторно Украина ҷангда бираванд, полни точкаҳои ёра худи Россия мефурӯшад дар Украина, то ки бизананд ёра нобуд кунанд. ё агар ҳозир камтарак паниятишон агар туғрӣ боша, бигем хеле фаҳмиш боша, ҳозир ё полни ай ҷанг бояд отказ кунанд, позитсияи худшона бигиранд ва бигем ҳамун бадани худшона, сел сохранности худшона бигем ки управлят кунанд. Ё як вариант доранд, бояд бизананд, чапа кунанд системаи ҳамун сохтори Россияра, бидроянд бизананд. Агар надроянд, назананд, нагиранд, ёра ҳамаша уничтожат мекунанд. Ва худи кори ҳами Пригожин буд ки ҳамун Кадирова бигем ки чиша дислокатсияи ҳамун чиша дод, ҳамун бизана ҳамун колонаи Кадирова бигем ки дод дислокатсияша, гуфт нам та мераванд фалон соат фалон чиқати разведка, гуфтам тай точкаша дод то ки бизана реально. Барои чӣ? Барои ки вақти як бор ӯ биромад, и камтарак бигем ки слаби шид ку хеле ма мефаҳмем, мо занг задем, уже туғрияи ҳамаш ништиякай. Уже агар ӯ мебуд, и айбозӣ биромаданаш қиин мешид. ира меҷиқиданда, наметонист биромада. Ҳамиде. Як камтарак ҳамун система бигем ки кор кард. И дислокатсияи ӯро дод ки бизанан ӯра ва ира бибирора. Тамом. Ягон бигем ки ягон ҷои на шахмат аст дар иҷа, на ҳамин кур мебинам ира чӣ шида истодааст. Кур толи ҳамин армияе ки 25 000 аст, мезананд, Россияра иваз мекунанд, мебироранд Навалнийра, вибра мегзаронанд, вибр мегзара ва ё арӯ по-мужискои рафтор мекунанд. Ҳамаи ҳамё амунисия мешаванд, оружиёро меспуранд,
میگیم که داغاوریتsa میکنن قطعی حکومتی نو قطعی دلش زندگی میکنن یا که уничтожат میشود او قدر تانکا و او قدر تیر و توپ در دست او زدگی است گفتیم گپو اوزی از اوکراین دیده یا угроза دارن اوز یو را فان کرده ایستوده است بازم با بگیم من پروپاگاندا کار کرده ایستوده است که تو که ایو با جنگ بروند بدرویان تریتوریای اوکراین ده نه که من گارانتی میتم ایو را بدرورن اوکراین ده کو خچون توچکا ایو را ده اوکراینسا میفروشه که نمونجا همون پوزیسیا در روی کدگیم بزنینشون ایو را جاس کمی زنن ایو را روی کرده ای قفا خچون هم زدنش ممکن است یعنی ایس اوکراین میزنه ایس ایو خچون میزنن تو که ایو را پول نیروز هم 25,000 را уничтожат کنن قطعی همون تکنیکا یراق پراق уничтожат کنن نباشه ایو جه سیستمش هم بگیم که وزمین میشه این همه به دوستای عزیز ولی президент Беларуси одамо ра ҷамъ карда конференсия гузарондиста я с ним договорился я сказал я умру я не пойду ни туда не делаю як аку у полни хичаози Карол Козир фикр кардистай да ки ма иқавқаша мезанам кори ма ира ма кардам ира ма уговорить кардам мы могли бы уничтожать мы первый попытка второй попытка и нам их чак герой دیدم گفت این خیلی گرای گرفته است دا زوجمی که خنوارش گوش میکنم خندیدم میشینم دا میگم نخودم امی زالش تاگی اینسونو تو همین درجه بگیم یا که توپای باشن که هم خیلی سکاسکا گوش کرده بشینن یا که او تاجیکستان برای بیاد درباره تاجیکستان نقل میکنه میشینه آدما را جمع کرده ما این تکادم او تکادم این خیلی تعریف کنی میکنه دا فقط خیلی تعریف میکنه Ози мам қати Евгений приговор кардам. Я слышал, мегами, на первый звонок гуфт ки ами кия Лукашенко гуфт ки ма гап мезанам гуфт. У қати Путин гап назад, ки қати ма гап зад. Короче, и полный ай худаш як қаҳрамон сохта истодааст. Ба ҳар ҳол ака. Неки воқеан ман тари афандиёро бибинам ханда мекунам. Насамам дели хандовар аст. Як гудакро фан мекунӣ ку گریانه که خانفیتت میتم ککاد میتم هم خیلی شده ایستاده هم مردم فان کده اشتگی است ککاد میتم گریانه که ما زورم ما کردم ما همیو را دیده ایستاده کو بوار نخدمانی اما اهمیت میتم همیو را رفتاروش دیده که همین رفتار دا مردم روزی انکو ما بغداد می پوتین قطعی لوکاشنکا و قطعی نمی امامعلی و نمی‌رم باشه جمع کنی یا تکنی کو با فکر ما همیاد زیادتر میفهمم امی سیاستا ما همیاد زیادتر میفهمم که چیکار کرده است تو زمین می درون نودا так что دوستای عزیزم میگم که Пригожин یا بازی بود یعنی بازی چی بود بازی که Пригожин درونی کاتیول باید بروردن در کار بود حاضر بگیم که واگنر без командующий موندگی است یعنی که уже در بین راه موندگی هستند او میگه که در بین دریا تخته بندم کرده میگه باز میگه که دامن تر نکنه واسه بیچاره آخرش دیگه در بین دریا یکم گرام ذکر نشم تری اینسانوی که مرغاکو گفتیم گپو مرغاکو را هلچه روی میکنیم برای اونجا تخم که باشه انا کم کم هم گرده اطرافو را ببینیم خروزاکو هستن اینجا جای مرغانه است اینجا جای مرغانه است مرغا را ما کتک روی میکنیم هم کتکچه دا میستن همجا تخم کده گفتیم گپو چوجه برورده زیاد میشینده زیاد اونجا چوجه میکنه زیاد میشه اینجا جای مردکو گپ زده است خلاص بگیم همین خلاص حاضر انمو گروه واگنر در میان 4 دریا میگه تخته بندم کرده باز میگوی دومان تر نکنی اما رو تخته بند کرده با گفته ایزدن دومانوتونو تر نکنی و نمیدونن دیگه چیکار کنن نسامم دیلیم براون اوکراینه و هم که دیونا نیستن میدونن میگه که ما از شما دا گفته ایستادم
و همش این چیزا چوتکا میدونن اوزی بدرویان طرف اوکراینا دا دیسلوکاسیا یورا میتن میزنن و قفا خچونا میزنن یعنی حکومت روسیه میزنن توکیو نابود کنه ایو این چیزا میدونن چوتکا میدونن و یاس نمیدونن ایو نمیروان جنگ اوزی سکابی و نو دیگر شه ایو میروان از بلاروسیا طرف بلاروسیا نپادات بکنن نه کیف این چیز دروغ است نمیروان دیگری واگنر یعنی امو از زندان برآمدگی بگیم که براتانو ایو نمیروان اوکراینا ایو اوکراینا نمیروان تمام ایو دارم позиция مباین دا میستن بین اوکراینا و بین روسیه دا میستن دلیلش سودباشون چی میشوه نامعلوم است طول خدی روسیه میزنه یورا راکتا برون میکنه یا جودا جمعشون میکنه переговор گفته میزنه راکتا خطی پول روز بگیم که уничтожат میکنه هم کاری که چچنیا رکت کو همه را уничтожат کردن بمب باران کردن هم خیلی است دیگر تقدیر یو نامعلوم است چی میشه آینده سلامت باشه دیم نه اوکی Masz na kasę, bo nikogo nie ma na kasie. اوکی A Mateusz jest na dole. دوستان سلامت باشید من کار دارم باید برم خدا نگهدارتون